namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi sekunokudideka mayelana nemicimbi emibili ebonakala-ke izokwenzeka ngomhla ka-5 ku-October. Le micimbi omunye usophongolo omunye usolundi. Umcimbi kaMzukulu i-Homecoming wamenyezelwa ngomhla ka-8 kuMashi. Kanti umcimbi kaGatsheni lapho khona naye-ke enzeka iGatsheni Music Festival umenyezelwe ezinyangeni ezedlule. Kodwa-ke lokho kwesekwenze abantu abaningi badideka ukuthi ngabe kwenzakalani phakathi kwalaba baculi abantu ababili. Abanye bathi kungenzeka yini ukuthi-ke uGatsheni noMzukulu sishiphelene noma cha, kodwa-ke iqiniso lithi-ke akukho ukushiphelana okube khona. Imicimbi-ke lena-ke yomibili yenziwe yilabaculi ingenxa yokuthi ngoba-ke befuna-ke ukuqhakambisa-ke bakithi-ke noma befuna ukubonga kubalandeli-ke babo ikakhulukazi naseduzane nasemakhaya. uGatsheni usefezeke uhlu lwabaculi athi-ke bazobe bekhona emcimbini wakhe iGatsheni-ke Music Festival ezobe kusophongolo eNcutshane Stadium kwaB. Kanjalo-ke noMzukulu naye-ke usefezeke uhlu lwabaculi athi-ke bazobe bekhona-ke lapha eKolundi Stadium ngomhla ka-5 ku-October. Kulaba baculi kubonakala-ke kuntazi igcokama elisha elibonakala likhona kuMzukulu kanti-ke futhi likhona nakuGatsheni. Lokho kwenza abantu-ke bezibuza ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Kanti-ke uma ngabe ngempela uvile lapho ukucabanga wena ungaze ucabanga ukuthi kungenzeka mhlawumbe sishiphelene. Kodwa iqiniso lithi-ke laba baculi basebenziseke inyanga nosuku abalibonayo ukuthi-ke yilolu okungenzeka kube-ke inyanga yokugcina yokubuya kwabantu-ke emakhaya. Uzokhumbula phela ukuthi soveke sesibheke kuDisemba. Abantu-ke isikhathi sabo sokugcina sokuthi-ke bebuye emakhaya siphakathi kuphela kaSeptember nokuphela kuka-October. Njengoba-ke bebekeke lo mcimbi nje-ke ngomhla ka-5 ku-October, lokho kusho ukuthi-ke abantu abaningi kungenzeka kube-ke inyanga yabo yokugcina ukuthi-ke bebuye emakhaya. Kanti-ke uma ngabe ugeje lapho ufuna usale kumcimbi wakho sowubeka ngoDisemba, akukho ukushiphelana okhona phakathi kwalaba baculi, kanti futhi akukho ukuxabana okungenzeka ukuthi-ke mhlawumbe sekuthe kwaba khona. Kodwa nje kuphela kungenxa yokuthi bonke bafuna ukuyobonga emphakathini lapho-ke bekhulele khona. uGatsheni ungasophongolo usaleleke lapha kwaNkundla, kanti-ke uMzukulu ungasolundi lapho-ke naye esalelwe khona. Bobabili labaculi bathi-ke sizobonga kubalandeli-ke bethu kanjalo nabantu abasemakhaya batheke basikhulisa ngempumelelo esitheke saphuma-ke kuyona noma-ke ngosizo esitheke saphuma kulona. uGatsheni usanda kufeza-ke impumelelo yakhe lapho ethenge khona-ke izinkomo athi-ke zingaphezu kwe100 kanjalo-ke nezimoto asetheke waziwina waphinde-ke futhi wabonga nakubalandeli. Kanti uMzukulu utheke naye wathenga-ke imoto waphinde wafeza-ke nomuzi kababa wakhe athi-ke uwakhile ngemali-ke yokusaphotwa ngabalandeli. Bonke laba baculi bakwenza lokhu kodwa abalandeli azange bekunothise ukuthi kungenzeka ukuthi sishiphelene njengoba-ke sebeqala sebenothisa-ke manje. Qiniso-ke lithi ayikashiphelani bakwethu, bobabili baphumelele nje-ke bazobonga impumelelo yokubalandeli-ke babo. Lapho umuntu okuvuma khona ukuthi akaye khona noma konamandla angayihamba-ke yomibili-ke le mcimbi. uGatsheni ufezeke uMthandeni wafeza uKhuzani wafeza uJambo kanjalo-ke nePhathasi uthi-ke baseza nabanye. Kanjalo-ke noMzukulu ufezeke uMthandeni wafeza uLwandle Nkulu uthi-ke naye baseza abanye. Yonke le mcimbi ngomhla zo-5 ku-October kwephezulu. Yeah, back to my roots ezimpandeni.